ya wo Odawu traditional area wono anso na ye Akyem Etreso hene ewa Akyemansamansi mu wopoye mantemu ye Dasebro Ofosu kwabi aye bi ahwe nene wode ato bambofo anim titio ni police no se wadwuma wono mo eye no onye ma ho ntemu na ho se be ya gidi amanfo wo mu no ebetena ho Omayine wo Odawu traditional area onukuru yanso ya Akyem Etreso hene Dasebro Ofosu kwabi aye bi ahwe echirimu a dwumade bebre ena posifo edi ewo manfo aseteremu eneyi okade to aso se esanse nipa ho adwuma no wo yenti ewo se wo ye ne yie se be ya omanfo benya wo mu ahotoso odi sanse mu esu jo wabra odi ye shey eni motorbikes ekoma Akyem Ofoase district police command se be ya ondwumadie no ebetimi akoso se sebe imfidie na abegu ha no eye bambo enti na wa ha enu nti omomomo den aso mbehweso yie no omde be ya dwuma omopani be chonso omomfe nkoye enkoye si yenya moto ade anajo be ya no nwotwe na driver de ne na mantemu epema enu de se no ko ba mu de a na se ya ni suade hu a ye wo no aba eni to asa feasibility foi omodwuma omoye eye rapid response BBC baby na se ye penintemu a yesuma omo anu omako no omo ne nam inonkruwam ehwehwe bone semo ayede ekoso se ne be ya ebetimi atu bone semo ewo Akyemansa ha enu nya ka ho entina ya force se omonya se motu Enwechi Ofoase district police commander chief superintendent George Bawa eda Akyem Etreso hene ase se wetimi abaye wo mo saado yi o kire se ehyen ebeboa pa ama adwuma wo ye no akoso beda yesa hene IGP Dr. George Dampare ase ne odi abai eche se o ka asem na kire se ye bayire ho aye adwuma se de asundwe a ohia no ha no ebesi so mapa na ka ye odi abre ye hye no ba se ye be ye adwuma se de sefata nya fe na ye de ko obi wa bete people bete wani na osheba biaba na say drinking spot na say baby ye didi there bi we no ebe se kina am ya ye adwuma